Noyalam kashnat hima nongwa mautamur so yong lingdoshe menne kasing kalej ban IT ka shithi show mentri rangba ka jilla konrad ke sangma ban pinpaw ya ka kai phot blaida dakari boy regional committee hapo ka jingalam usimbun mentri ba president tinsong ba ya ka nongwa mautamur kalej asam nagaliang usketri ka hima nongwa mautamur ba PS nongrang ulakan chkilat Pathai kubo ulang baka nongwa mautamur kapasya ya kai phot border riboy regional committee kapala do ba president tinsong nama kamshe madai satya ban kentop haka asam nakaliang jong kinong yalam kasna nongwa mautamur dilai kintu au mentri rangba kajela badai ban pedang ya kate kai phot ban shimkia hashwa ban penbai yupur usam to kublai shibul nengkong harga janme jong ngi don pok jong ka trong press club namar kidau kiba .com bakong san kabagi .com ban YouTube hapdeng jong pi bat kunju ru hapdeng jong kipai khasi bat kajala ka jong hi bat kawe ngiwan hang ne nakaliang jong kasinat hima na motomol kawe na kasinat hima ba po ka jupai jing kami jong ka hima soyong lengdok jong ka hima soyong kabe kasinat hima kabarim ba kabal aseng nadu kipon men dai mentai te kali kasinat hima nawa motomul kadon sya ti ki kaput bat ka bodar asam kabadai gawe na ki jaka kabadon kajing ya bomya sutu jumbo na padeng ka asam ka mekharia ne kata kabangi onge ka bodar issue te balai iwan handi kalong kata kalong hadin bakan ka regional committee kanika riboy regional committee kabala kli dai deputy chief minister Badan Rom Jungi iba Preston Tengsong ha ka jungi don rangkat bat ki MLA jong kamau mawati MLA dasaket lamare ki deputy commissioner Badan Rom bat ki pat ki officer jong ka Riboy district ki bala penjat yang ka komiti na ka bantaban kami ban juno ha ka jungi dei bat ka border issue kabiat ku pada tiga asam juga. Hadin menhakari ke Praterik, Jonathan Bunai, bana kalian juga nek Riboy Regional Committee ka submit ya ka report ke jongki show Chief Minister Badan Rom Jongi dan kalian jongi kum ka Senat Hima no motomor ngikwa ban penpau katukade ki mat ki badon kap ke jongi dei batkan kapan kong kalong ba balai bangi kwa ban penpa kada kalong bangim suya hap iru daga baburom yakini giru rangba kino yalam badan burom jungi haka jingi dei bat kane ke submit jungi kada kalong kapan kong kalong ba ngi kum kinong sensa kibadai pek di jingo yak ke Senat Hima no motomor ngadai uskatri juga Senat Hima no motomor ngidon sudarship ngidon ki menteri ngidon ki dekat juga body ban kami ban juga ban penjait baik yang kedekam ngim syamladon kono ka jingtip ai bannya perkat lang ha ka jingede ban perkat yang ka border issue ngakwa banya tu akhmat jongpi bar akhmat kari khasi ka bai jungi bat ka jala ka bai jungi kendiat laseng ya kana ka hima ka Senat Hima no motomor nadu ka si potrik benai bakat ar snam khat sauspa kaumut kaya tengku bat kadi ka sing riuspa ar kuisna ngidon hangti yo ownership jogi wadai na kajai ka kpo jananong bet ha ka jingkme jingo jongleng do sayong ringkat bod deputy CMSA badai na kajai CMSA bat ka jinglong chingman jo kene hima kaya kumta di kisnam bat ngidon ru ikidulir kendau ki babiang hadu ki dikisi ki jongi ki pamenta hadu kene klip bat ki pamenta ngidon yaki original documents ki bedai bat ka kendau ka siap jo kene ka Senat Hima ka jongi ngakwa kenjat bani tu ya ka jingbom yai be jong kane ba ka district council ha ka jinsisha ka dei bansim ke jingkit kli na kabanta bandum banlang yaki kot kisla jong kahima khasi ke jong
Bat bahabakan regional committee kadon nak ta ban perkhat ban penbek ya ka border issue pada ke Meghalaya bat ka Assam. Kani ban sutu jengmut bat kinong sensar ka it ka hima. Kanang ba dak ba sutu jengmut bat ngi kinong sensar ka hima. Nginyo ban pen ki documents jongi. Balai ong kumta namar ngimla ban suhun hakata ka polisi ke bal kini ki arliang ki setiap ban chui perkhat dak ta give antiques polisi. Klaim da sutu shua ya la ujong uput usam ni sedang nae. Hi, namala ngim sutu ya uput usam la jong nang no kasdang kumno tengin ya kren ya kata ka ai kata ka shim ya kata ka kajing perkhat ya give antiques polisi. Tohang ne imat kedon ke ke ba nagaliang kinong yalam bodon berom jungi kidon kamban perkhat. Hi kana ka sinat himanu abtumur ngam kwa ban batai janai namar kasimpor daki kanta la ngakran. Hari ngakwa ban kran lekot. Hadin ba kinong sensar ka ba i jungi kimla ban sensar omsem lomi kirim rang ba nakakpo janano bet ban bat kumukli no sensar leadership. Kadon no kagat komunikasyon na pedanganta. Badai haba lami ulus sensar pat sasisen la panwandur biang ya kana hima. Ngiyo iya gejing kesar jo ki kun ki hajar jo ki hima soyong. Ngiyo iya gejing kesar gejing persya jo ki sen bahalang di baper hai kini ki senam arja khandai arpo ha gejing yedei betu gejing di gejing temu bandi ya kawai ni ki jaka ka bakentup khat ar hajar acres. Kabala pen i bakata ka kendau kalong trai hawai ubriu bakerteng dailang sirot lau. Bat bala ong hakata bala ay akan jaka nyo haja saus pa ekas syaki BSF hakado nyo prokuror. Bat bala pendon kam ya kata ya ka declaration to sell tang hakastam ka basiko taka. Kikun ki hajar jong ka hima bat ki pai khasi nganong ngakmat jong ki. Ba ka hima soyong ringkat ba leadership. Bat ka office jong ka sinat hima nong amotumor. Ngishim kajingkit kli ban yakun bakane kajaka kabahap hati bodar sa kabakentup ya ka nagrabel ya ka omlatu ya ka omsen pilang kue kabakentup ya kata kajaka kabahnyo haja saus pa khatlai ekas kabalamut bandi ski biasa Henry namar bangi kajing sisya kapau ngiyakun ya ka kes bat bakali kakam kinom la su bandi ski biasa. Berkalong ke jingkerku sikat dai ya kari bakajai benreu kamtam ya kipan kasih khara ke jongi kibadon hang tiyo bodar isu kibaye dai bat kada kasina himano amotomar. Ngamtip kadon ke ai kabah salender joga jing perkat jogi digino yalam bodon borom jongi. Katu layo i ya kejengki jeng kesar jogi sang bahalang gi baper itu kisnam nadu ada ka kendai. Yo i ya kejengki jeng kesar jogi kun ki hajar jogi hima soyong. Henry habala laseng la form ya kene ke ribo regional committee ban pentek kerpanga kejeng ya dai berkene ke border issue. Ngimsem la TPA ya kejeng ya dai berkata. Tiga jing sisyahi kin sapau ai bakapor kan sabatai ki barok jing sisyahi kin sapau ngapa kendiat ya kapan cia tu kenang bengin yo ya kajing tip kabakam sya namar bang ong nadu menne bakane ke hima kada apa ka hima snat hima no obotomor so yang lendos hakipor ke pamensua haus nam Kak kraspa prapenyo hakapor hakane kada hap hakajing sunsa juga British government u gobernur jong ka Assam British government hakatukapor ula IT ya ka way ka cloud ka rani reserve forest sya u leadership jong ka snat imano amotomoridon ke documents man prof kata bat kane ka rani reserve forest kadona po upur sam jong ka hima ka jong bara baula IT ya kane ka bakentup iki lai lak tam teli ki ding sal ki ding tek lambat ki we ki dia apa benda tu bengin yo kem katangi ya kapan
Bat kunjung ruah usna mo bobot kat pratri November kat praspa propra upa ya ka wei ka city jingkarba ya usada sip joka snat himana wa motomor ban karpat ban penyeso no bat ka asam henry kalong kabas ngutenat bang iyo yo rangba ha ka topor usada sip udai raiso jananang bet syam na tre upha ya ka city ka jong u ha khat san tre bra khat ar ju usnam khat praspa propra so gobernador joka asam ban ong badalai le tre ban yaso ber ka asam bat ban yaso be ber ka hima khasi ka hima lai pus im ber ki khat ar do ba ka jinja ka bas nusi hanto kalong ba deinamar ba ladap ban ai ya ka ne rani reserve forest ka jing pe jing jong usada sip Nasional iman wa botamor. Bat ba tre pat banyaso bat ka asam. Siteng met kat ar beje siteng men met. Kisipai kiwan ban hiar thma ya ti volunteer sinong kisipai jo kono wa botamor. Bat ti penyap ar phongot rekat bat u deputy ship u ladet imsat hakato kapor. Hadu mata nakaliang jo himang idon ni kitiar ele. Hadu kini kisngi ngidon ya white lam ngidon ni tiarele wapen I bagi sipai jogi menchwa idon ke jinga kun bar ke sipai British government nak to kopo bat hagne ngismu tu baga district council pat hadin balayo ya ka state ka jongi kamsem labudin ya ka ne ke baga ne British government kala IT kala Hanover ya ka ne running reserve forest syaka himana wa motor nakatagadaw kajing sisya kalong ba nakaborda na beltola hakmat beltola kadon ko umternar kapilang kata hadu kane kahika ka motomor kesentar jo ka motomor kajingai kumba laikusan 10 kilometer ai kidon kisnong kaba ka asam kam ai hadu laipo san hadu 10 kilometer kadon menta ka battalion jong ki pulian asam bagalong nila lek dalaki kemat idin ki bahe ki bak kakenrai kat kesentek ke bahasan spa ci jalita ila supuot hanto da ka ba ki asam ki pendokam hadu kini kisni ki dang tho ki